केशव मेमोरियल एलपी स्कुलनि माने सनथि मायथाइ फोरबो बे गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै मा बुंगोन मेडामा? बयनिसिमबो खुलुमनाय बावग्रोबाय जोंनि केशव दैगा माबा फरायसालिनिफ्राय जोङो दिनै माने जोबोद माने खुसि मोनो आरोखि ना जों जे सनाथि फोरबोखौ फालिगासिनो दं बेनि थाखाय जेनेबा आं हारसिङै नङा जोंनि स्कुल आरो बे फरायसालिखौ जे फरायसालि बानायनायनि थाखाय जोंनो जे हाखौ डनेट खालायदों आरोना जाय न'खरा होदों मनमोहन डेका बिनि फेमिलि होनायनि थाखाय बे न'खरखौबो आङो माने अजस्र धन्यबाद बावहरो बिसोरनि अननाय नङामोनबा जोङो बे फरायसालिखौ मोननाय नङामोन आरो जों जे गथ'फ्रा बे स्कुलनिफ्राय फरायनानै ओंखारदों बे जानोनो हायामोन बिकज बिसोर जुदि जोंनो बे हाखौ होआमोनबा आरो बे स्कुल जानायनि थाखाय जोंनि आवगोल जेनेबा थैनानै थांनाय जोंनि स्वर्गीय रेनु बायद' आरो उर्मिला बायद' बिसोरनि अजस्र आखाइ दङ बे स्कुलखौ बानायनायाव बै समाव बिसोरो फैसाखौनो मोनामोन थेवबो बेबायदिनो सालायबोदों दा बिदिनो फैयै फैयै जों दा नै 50 बोसोराव मोनफैबाय आथिं होबाय दा बेयाव समाजनिबो बिराद अबदान दं जोंनि स्कुलाव दा बिराद छात्रबो दं माने 209 जन जोंनि छात्रआ बै समाव जोंना 18 जन ना 17 जनल'मोन फार्स्ट स्टार्टिंआव दा जोंना फैयै फैयै 50 बोसोरनि उनाव जोंनि छात्र छात्रिया 209 जन जाहैबाय आरोखि ना जों आं बेनि थाखाय बेहाय गावखौनो गाव धन्य सानो आरो जों जेसेबां हायो जोंनि आरसि कमिटि आरो जोंनि टिचिं स्टाफ एसएमसि जों बयबो जेसेबां हायो जों सेस्था खालायदों बे सनाथि मायथाइखौ मोजाङै पालन खालामनो थाखाय आरो आं आसा खालामो दिनै सानसेनि दिना मोजाङै मोजां थांथों बेनोसै जोंनि बे सनाथि मायथाइ फोरबोजों जों फुङावनो जोंनि माबाखौ जों फिरफिला उरायदों नोंसोरथ' दंखायोमोनदां जों 50टा फिरफिला उरायदों बेनि उनाव जोङो स्मृति स्तम्भ माबाबाय श्रद्धांजलि होबाय बेनि उनाव जोंनि पद्मश्री कामेस्वर दङ मानोना बेनि बिसियानो जोङो माबाखौ फाउन्डार टिचारमोन बिथाङा जोंनि बे जे स्ट'र गल्डेन जुबिलि स्ट'र बेखौ अपेनिं खालायदों आरो बिथांनि अननायावनो जोङो बे फरायसालियाव जोङो बे गेटखौ जे दरखंआव जे जोंनो गेट होदों गल्डेन जुबिलि गेट बेखौ पद्मश्री कामेस्वर सारानो होनाय जादों जायनि थाखाय जों बे दिनै आङो नोंसिनि तरफनिफ्राय नोंसिनि बे थ्रुयै आरोखि आङो अनेक असेस माने धन्यबाद ज्ञापन खालायहरो जोबथारनायाव माने उन्दै फरायसा फरायसुलिफोर मा आङो माने बेनो होनो जे गथ'फ्रा दानि जुगाव लेखाजों खुनु सम्पर्क गैला बयबो हानायमानि मबाइल 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 बिदि जोबसै आरो सोरबा माने माने मा होनांगौ निसा जुक्त बेरायनाय गाननायाथ' दं गैला जोंनि ट्रेडिसनखौथ' रावबो माबाखौनो खालायला जों माने गावखौनो गाव बिराद माबा मोनलायलांसै आरोखि लाजिनो ओंखारो आं लुबैयो गथ'फ्रा एसे लेखानिथिं गोसो होथों फरायथों मबाइलखौबो नांगौ मबाइलावबो जेनेबा लेटेस्ट टेक्न'लजि रोंनांगौ बहुद दङ आं होना जे बे गाज्रि मेरिट्स एन्ड डिमेरिट्स जेरैबो दङ खिन्थु बेखौबो नांगौ बेखौबो रोंनांगौ खिन्थु सानसे दानि गथ'फ्रा मबाइलावल' थायो लेखा एसेबो नायला लाइब्रेरियाव थांला लेखा बायला माबा नांगौबा खालि माने मबाइलाव नागिरो जोंथ' गोदो लेखा डिक्सनारि नायोमोन दा लाइब्रेरियावबो थांला डिक्सनारिबो थांला आं गथ'फोरखौ बेखौनो खावलायो जे एसे लेखा फरायनांगौ लेखानि प्रति समय होनांगौ आरो समाजजों एसे थाफानांगौ आरोखि मानोना रावबो समाजजों बारा माबा लोगो लोब्बायानो गैला गावनि गाव जालांजोब्बाय मेम'रियेल प्राथमिक বিদ্যালয়ৰ আজি সোণালী জয়ন্তী আৰু এই বিদ্যালয়খন স্থাপন হৈছিল 1972 চনত 1974 চনত আৰু সেই বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত নিজা কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি আটাই আনন্দিত এইখন বিদ্যালয়ৰ মোৰ দেউতাও জড়িত আছিল আৰু এই অঞ্চলৰ যথেষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি জড়িত আছিল তাৰ ভিতৰত ক'ব লাগিব মাটি দাতা হৈছে কেশৱ চন্দ্ৰ ডেকাৰ পুত্ৰ মনমোহন ডেকাই এই মাটি দিছিল যি মাটি দিছিল সেই মাটিৰ ওপৰত কেশৱ ডেকা মেম'ৰিয়েল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন স্থাপন হৈছিল তেওঁৰ লগতেই এই অঞ্চলৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল যেনে মই নাম ক'ব লাগিব নাম নক'লে মোৰ ভুল হ'ব প্ৰথমতে অৰবিন্দ দাস এজন প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ঠিকাদাৰ আছিল তেওঁ ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিল গোসাইগাঁও কলেজৰ অধ্যাপক বন্ধুৰাম বসুমতাৰী ইয়াত জড়িত আছিল গোসাইগাঁও কলেজৰ ইংৰাজী বিভাগৰ মুখ্য অধ্যাপক ৰামাধৰ সিং ইয়াত জড়িত আছিল মোৰ দেউতা দীননাথ দাস এইখন বিদ্যালয় স্থাপনত জড়িত আছিল আৰু অমৃতলাল বসুমতাৰী যি এমপি আছে তেওঁ জড়িত আছিল লহেন্দ্ৰ বসুমতাৰী এডভোকেট তেওঁ জড়িত আছিল এইদৰে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে একান্ত চেষ্টা কৰি এই বিদ্যালয়খন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল তেওঁলোকৰ বিদেহী আত্মাই আজি স্থান লাভ কৰক ভগৱানে তেওঁলোকক তেওঁৰ কলাত আশ্ৰয় দিয়ক ইয়াকে কামনা কৰিছোঁ আৰু
সোণালী জয়ন্তী যে উৎসৱ আমি পালন কৰিছোঁ, এই উৎসৱত কিন্তু জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আহি ইয়াত সমাৱেশ হৈছে। ইয়াত পতাকা উত্তোলন কৰিছোঁ। ইয়াত এতিয়া আপোনাৰ এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত পুৰণি আৰু নতুন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মিট টুগেডাৰ হ'ব, এলুমনি ছেশ্যন হ'ব। আৰু এলুমনি ছেশ্যনত আমাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজ আহিছে আমাৰ মাজত, এই স্কুলৰ ছাত্ৰ, তেখেত ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজ আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত তেওঁ আহিছে। তেওঁ সেই অনুষ্ঠানটোত তেওঁ নিজেই পৰিচালনা কৰিব। ইয়াকে কৈ মই সংভাষণ সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। তেওঁলোকৰ জাতিৰ একোজন ধ্ৰুৱতৰা। তেওঁলোকৰ চেষ্টাত আজি এটা ইংৰাজীত এটা কথা আছে যে আজিৰ ছাত্ৰ কালিৰ নাগৰিক, আজিৰ ছিনিয়ৰ চিটিজেন কালিৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব। তেওঁলোকে কি দায়িত্ব ল'ব লাগিব? এখন নিকা সমাজৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব যে মই ভাল মানুহ হ'ম, মই যেনেকৈ ডাঙৰ মানুহ হৈছোঁ মই তেনেকৈ 10জন ডাঙৰ মানুহৰ সৃষ্টি কৰিম, অসম মাতৃক সেৱা কৰিম, মোৰ গাঁওখনৰ সেৱা কৰিম, মই মোৰ সমাজখনক সেৱা কৰিম। এই মনোভাৱ লৈ যদি তেওঁলোকে আগবাঢ়ে তেনেহ'লে আমি নিশ্চয় আনন্দিত হ'ম। ছিনিয়ৰ চিটিজেনসকলে নিশ্চয় বুকুৰ থাপৰি ক'ব পাৰিব যে হয় সঁচাকৈ মোৰ ছাত্ৰ মোৰ ছাত্ৰীয়ে মোৰ সন্তানে মোৰ পৰবাসীয়ে জীৱনত উন্নতি কৰি গৈছে। মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিছোঁ। এই বুলি তেওঁলোকে আনন্দ ল'ব।